I pozdrav ljudi, evo nas opet i ljudi, danas ćemo igrati FIFA 15 sa onim timom koji sam vam već pokazao, koji sam napravio. Danas igram neku običnu utakmicu bez veze protiv Atletico Madrida. Kao što vidite, to je moj squad koji sam napravio u prošloj epizodi. Čekajte samo čas. A da, imam ovog jednog povređenog igrača. Moram da stavim nekog bilo kojeg igrača, pošto ne može da mi bude povređen igrač na klupi. Evo sad ću ja to da namestim, pa idemo na utakmicu. Evo, neka ga. I idemo na utakmicu protiv Atletico Madrida. Ja imam Wolfsburgove dresove koji su po meni najbolji. I idemo, samo čas, da mi se ovo učita, i igramo protiv Atletico Madrida. Znači, rekao sam u prošloj epizodi, ako želite da pravim logo ili intro, meni je sve jedno, znači vi mi recite. Inače, nemojte da mislite onako, kasno je sad, samo da vam kažem, oko 10 sati je, tako samo da znate da se ne čudite. Ako me možda gore čujete ili već nešto. Čekaj, kako se ovo pomera ovdje, se malo zezamo, po Fifi. Evo ga, ko je ovo, Dante ja bih rekao, Dante ima ovako ludu frizuru, da. To je Dante, evo ga Heroj Hesse, koji je odigrao mnogo utakmicu u mom timu i čovjek razbija, znači razbija kako igra. Evo ga sada Gece, Gece isto onako mnogo jak igrač, inače nisam, do sada ja bih rekao da sam odigrao samo jednu utakmicu s njim i postigao je otprilike možda 3-4 gola, ali svakako onako čovjek mnogo dobro igra, no što naravno ima 93%, nije ni čudo da ne igra nešto blaha. Nek sam blaha. Svakako, ne može on da igra kao napravo što igra Hess, koji ima 98%, koji ima 78%, nije to isto. I evo ga, Juan Oblak hvata to u ruke. Juan, kako god se zove čovjek. Ne znam kako se zove. Ja ga zovem Oblak, kišni oblak. Kako god možete ga vi zovete. Evo ga Mertesacker, sada oni idu u napad, ali ne mogu oni prođu ovaj tim. Ovo je mnogo jak tim, može se kaže. Ali Ronalda, ne mogu da vam nabavim Ronalda, znači nema šanse. Znači neće toliko da me zasere Pek, ali hoće za neke bilo koje druge zelene igrače, hoće. Ali za nekog kao što je Ronaldo, Messi, nešto, nema šanse, ne mogu ni tu Peku da ih izvučem, a da ih kupim 200.000, da koga dobijem za 200.000. Atletico Madrid, Barcelona, oni nemaju toliko para. Te da nađem 200.000 košta Neymara, Ronaldo, Messi po 7-8 miliona, da ja nađem 7-8 miliona. To skupljam kojnice do sutra, skupljam kojnice 15 dana bi skupio vrljavog Ronalda. Kog ću na kraju poslije da prodam, ništa mi ne znači da ga kupujem. Pre vremena sam skočio, kako je dao Koke gol, ko stoji, znači, gledao sam u posljednje vreme nešto Kurtane, pastor lik čovjek, totalno pastor čovjek, malo mu nije dobro u glavu, malo pijan dolazi ovdje na utakmice, ne znam gdje se nalazi, kakav lagan gol primi, čovjek ima 100%, gdje to ima, kakva prilika, kakva je ovo bila dobra prilika sad. Za to ja ubacujem Bentekija umjesto Žirova, znači Bentek je to kad šutne, brate, čovjek je šutne, brate. Realno, kad šutne, on je šutne, brate, odvali je. Evo ga poluvreme, 1-1 je na poluvremenu. Naravno zato što je Koki dao gol iz onog vrljavog kornera iz penala, Enca, šta god je bio faul, baš me briga. Neću ni da znam. Evo ga Benteke i rašlja. Kakva rašlja. Ovo da je bio gol, ja bi se ubio. Evo ga Walcott. Kakav šut. Ja mislim da je ovo pas. Šutnu na neko nezdrav. Ko je sad ovo? Thiago. Cahill. To je Cahill. Snaga. Ajde bre, šta mi ovo baguje ovoliko. Ne baguje, nego mi ovaj ovamo
za kretanje mi se pomera, pa še ne znam gde je. I Runi, i šta brani Oblak, znači to nije humano, ljudi. Ja ne znam, da nije kartica ona 150 i nešto ocena. To znam, u stvari ne postoji takva kartica Oblaka. Neka crno-ljubičasta kartica Oblaka 195 ocena. Kako bi, kad bi to ja dobio, zamislite, kartica 195 ocena, 195 diving, 195 kicking, 195 speed, pa bi meni napadao i bi bio golman i sve bi on meni bio. Kako speed ima, ima bolje od Team of the Year Messi, Thiago, pa to je Thiago. Nisam ga džabe izvukao u peku. Nisam. A za pek nisam potrošio ništa. Niti sam kupio igrača za taj kup što je trebao. Niti ništa. Znači potrošio 0 coinca, dobio čovjeka koji radi 200.000. Znači isto i za Courtois, dobro za Courtois sam potrošio veće pare. Ali onaj Courtois vredi 2 miliona. Gledao sam pro transferki, znači vredi čovjek 2 miliona. Tako da ja kad bi njega prodao, ja bi se obogatio. Kupio bi 15 običnih Courtois, a ne treba mi vala običan Courtois. Kupim nekog De Geu Informa i ja puška. Svakako to je Dante koji nema pojma. Što sam njega stavio u odbranu? Trebao sam da čekam da kupim nekog baš igrača. Kako ja zovem, baš igrača. Baš igrač. To je onaj lik koji čovjek ubija kako igra. Naprimjer, ne znam ni koga bi mogu da kupim, naprimjer Terry ako postoji inform kartica ili Piqué inform, pošto izašao je pre, možda ima 2 nedelje, 3. Kako je izašao, znači on bi bio dobar. Jaj, kako je prošao Rodriguez. I ljudi, to je to od utakmice. 2-1 smo ih pobedili. Znači tako treba da se bije. 571 coins, najbolji igrač Runi. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste pogledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro.